Karibiri sorong aja sertalin kacu batalon katom nang tunggu dengan apa jadi sepini Karibiri Cultural Society Central Committee Latanja Reception Committee langsung join langsung press meet along ini dak ini tum Reception Committee Working President Soji Komporang yang Tapen General Secretary selang Richard Kopi dan pulang di Vice President Mausing Timung dan Publicity Secretary Kesini. Sepini labang so nilitum join labang so press meet bilang kawalan pertanggalan lo. Jenilitum tenapen utang terong aja keceng ason lo. Kasi nonan kupisi keklaim kita ambil cok kelele so putar kepandak manje nilitum ni labang so press meet ini kono. Sepini labang so press meet lo ngan tu mani tu press meet nang tu mangga lo. Nang lo tu kata kata sini lo. Pinang abang ke guna dah lo. Kadu kata sini lo. Pinang abang ke rong aja abang ke sertalin kerja kata lo. Karena bangso sertalin kerja kata lo dan kerja raponsi. Ili tu det piamai pi. Ada presiden media sudah cuang alam dukok. Kasi pinang anak keklaim kita mampu ke dukok lo. Kasi non anak bang ke keklaim kita mamu. Nili Central Committee hame kebetulan tu lain lo ni Central Committee ni claim nang son am ili tu nam nang kita nang claim lo lapen hawaramai ke do an bang eji lapen hawaramai penang tan pinang an do ke bang di kadi penande lu kecal itu makan cenglok kada ben cenglok along kolej kecal itu makan cenglok sene baso ya masih tong tu ji asinon an hawaramai puluti anikan bang bang ke thongke bet penang thongke rapo ando Aswang bong pen karbiang mo manantan bulu tangte labang ke Biswanath district, Nagaon district, lapen Kamrup, Murigaon, Meghalaya, lapen Malidor, Kachar, lapen Nagaon, Hujai, lapuson si karbiang long pen tujuh Dumra. Kasi karbiang mo manantan an konat mak tung kisah daruar yang kesengdam. Lakatu ke benda bang aja. Sebenarnya bang kisi kedang kado kawe keklaim kedang non anili tirika mama ya tuh keklaim kedang tapi lo bang ke ini ning samu si suruh nang kogi tirika mama ya tuh pan nili pinian ketek dum lo bang ke tirika mama ya hin keklaim kedang pon bang ke prai 95% kedang lo jadi bagi 5% ke ningwe pen kedang mang tang lagi pas bang si ini kedang lo pas lalu non nili tuh bang so alam tinang sana bang ke sini tuh tirika mama ya hin Angga pacini ahin lagi klaim niya son am ni sumber hinong kalahelo la peneng la bangsa rong aja rong coba Luis Arti la Indian president la Drupadi Murmu bangke 17 Januari si tampo kalau baca ponang sela solong nilikato kabia kat biara dapan kat biang long arat pengecungiri bangkalahelo inskir et insam jin ben ili ton bangsa rong aja ke pacun pon dia pan utang teh ili tu ini sudah dulu nang klaim rapelo nang dam rapelo nang ili tu bong ke chok che ke le ke je paking seroi pen ya bigi sori ke je seroi ban ke jun pono nang bose chuni lo la pen ke jusi ni pukang tu mangala lo rong aje se rong aje aklam long ke bang hut ke doan akar biarat ka yang long ata tum sita metang apin den sumpo ching thang pen nang itu yang alo nang di je panse di ame himpen itu chuni je padik lanang nang bangku diri kamu main Kari soalnya paling Tanadet tahun ini tuh posisi adet Tang adet pan kelake Laos do, Ghana do, lapen Cambodia do, lapen Myanmar pen do, tebok cerai. pura publicity kan papiro pelan dugan confirmation tang kemana Indo, Cambodia, Myanmar, lapen Vietnam, lapen Ghana, lapen Malawi, Ethiopia, lapen dan international student pendo, lasi international student atau bangke list na ipi bangke do, lasi lasot ateng penon confirmation ambang ke exactly long lelang lasi ini pena bang bong pen sistem lo mail long po lasi mo lasot teng pen la kadu be laso product itu culture putang nang study do na ji atau maningan do lasi
ini message WhatsApp aja nang pio lo lah sih itu confirmation nang pipe masih press media tu yang semua alang tunggang lo kalau tu press media meet sistem itu sih bisa kan itu apporting man pala itu ngalang kasih Keng dong dang. Keng dong dang lama bangke asap o penangan lah so official claiming do chat basta sa uba official Adim kenal asal tapi. adim ta mo sa tik ko la se la mo taring ko isi aso si ko Hasil juga tapi sih lah mang dorong. ado drong ko andung kiti la mo closing ceremony ke dia chat lang mat Oke. Dulang mah. Kila la nakara bang se kahikan kan tu te itu ya. Suku tak itu pilih saya deng som dulu kan. asayang dengke la mai ka chunri pan par ga ta chini ngaro ndu ga kasi ka chunri bola halo jasa ma pet to kimi ri so yang to ma ka chunri pa ngala lo kasi aning kan mang la thaglong lo kangri kang kang pulo tang te ubi kimi tu na alang ke sap ning kan pokep ning kan trokep ning kan trokep tung ki kangri kang krang wan dan nang chimong ching cheta thaglong de sini kiturmi ri so yang mana chunri pati krim mangala lo si ubi kimi ri so yang atung Yo surum aja kelak lagi kita jundi akan puluh tangte. Uwi kimil su yang tua di deng situ. Salang itu mangsi kangri kangkang atau pan kepabedet je pan ke nang boli numpon nang cirap nang pu sini li mengai kejundi. Kila la suang kang lo ke la so hum pacor te dari kan tu pilih saya deng som. Lagi kait ane kan lagi jorong lelo lo. Jadi Jordet itu hala ke atau so bang sih kang nih deh tilah. Cetan Tapi nang lagi kang atau ang bong tu masih. cetan le terak le. Kijor tu le chong kijor li kinam kiju na tu chong hu mudi. Malah kijor ke chong hu tu kan hala kenam chong hu tu cuman cina mak kena tu sungguh tu le. Kau ladak le junje tang tan pun ang jun powang le putih lagi rungu ya timot ya lalu pen lo kacuniri lo non matai bangke sertalin kan pokep kecok apa sih tikar bietum ajutang jubat akeng kam kan pokep nang plengan ke karbiak he tung ke mane lason hen lupang ke plang no nye pana mangke anu tin lo lah bangke kumane kese central committee tu kumane reception committee tu kumane volunteers tu ba kumane market atsa committee tu bolam kali lo labe karbiak he pulu tang te kilang tum ta kalang lo na tu media tum ta kalang lo ke kan kilu tum ta kalang lo dak sub committee pen kacira blog tuman ba cases tang so me cira blog tum anda me karbi gaci potum an galang tum ga ar pudolo pusin tum mangga kacini lo si mir hang self discipline self control po bang si kenang po bang si lam te bangnya kacini kang tung lo ba kacini pon lo ini Kila la lo ke jor ko som tu ko te ne bang lo kang sai. Lagi sodak pun saya pun. ting sai pon po lata kalang lo tata kang sai pustame goson lo po cibhong alam tele ro tipo si anda cibhong tu na taning hang hidet tipo si ke ki jolo po bang lu tu po sian vela ha te kang sai mo te ko lo radang nu pada from si ne ya ta por na vivi mati la sila ro bang ya jola so masih tame la hello self discipline la lo banang tu thelong lok tame na tu thano jonang ri ko de ba la som cheplang ri bo bang di ho la bang kan tin tame kusono anu tin moral policing ba po so na di ho so hempu saja lu pusin hempu rapo nang lita hempu lo mane ni tum central committee ba resource committee ko mane volunteers tu han po lu je nang tum ta puno chokche jori claim ri po bangke anu tin kar bita harong mengi bang tame ningi milo la bangke yo la so pan si ceduri lo non bang ke itu additional bang julo apa tema non bang itong sekor pen julo dan bi nang ko kalam ti tami chini lo nang tung pen cases tu me atumi clarification tami nang piet lo la pen nang panen lo volunteers ke hala dak tami bidam department do tung sami ho dak don sami itu electricity department men chengno ko dak tami lang nang ko gi tema water supply committee ta ni emergency non to da meeting do no hala dak bidam ko non ni methang masi non alom so bite hadak survey dan di pan ni damji la pen non adu bangke tara lang so abangke lahelo de eco friendly nasoki wanji apan itu plastic bottle la bang pan pa use it di bangsi totally tara lang so kabi people so jong mange ke ben ni bangsi itu already pini pen nang tu media hoi same nang pachini lo water bottle se bangke pa use long neno raso di malong bangke nitum tong sekon along tin tami nang tum teklong di lang kibi timbi cry do nang tum daktara lang so long nang tum teklong lo jate je
itung dak pa use long i market long restaurant long food stuff do anda pa use long i kopi pen kowe aku au pen la plates selam pen la pen glass tame paper glass pen la pen spoon tame ola kowe aku pen ke selam spoon pen la ha pen si pen si nitung an pen bo I pen si so awareness eco friendly ke wan dia fancy kabor so that taralang so long ke it will be a clean place mane hygienic pen si dak do po make taralang so Karbi people so green kata leadership son si itung be thekte preserve thekte la so pollution polluted pen itung thekte itung bori ponang ko si kama thala sinal itung media hoi tambe nak cerab dunang po jate je la so langabong bangke ke en edet dia fancy itung ta an pen kabor I fancy itung reception committee hoi ta bori lo Cara lah, kita nggak kan bang ke dokter orang sosong si patulah bijak. Kayating lo hada ke hala jadi pilo ke 4 PM pen hala rock band ba kopine la Bollywood pen giwang singer kado itu apa sih hada bang ke ponsot la ta pon aja pula la tu mi la pu than lo cases tu presiden of India bang lo lang tu protocol do security protocol do hala sorting pen masih itu dak paduno dak lo kali pute dak si padui masih padui masih ha so ke chini ne ko ke kachisig lo aso teng se so det ta pilab lo aste sta son si claim lo tame president ke lake det India der son ke the naya president ata blue book do security protocol do la so security protocol ka aprang pen pachini itu manta kira ke secret homu sade non last minute asin pachini lo la son tung president ke do ye dim long ke ko an ya periphery bang ke mobile pulo da kami da pu presiden pulo bisa tanu tamong le moton ben lo kasi la subang do ko yani masih ponang kok le ha kai hak tum ha question raised tu je presiden tam jupe na pipi pot dak wan tu det ke lata problem mang ke lata clear lo sound system la dak rock band aphan wani pute la dak 40,000 watts sound system ta fitting aphan lo si 48 hours nahi hadak presiden tam jupe P17 tam lo pute 18 19 ani an bak se hala sound system dak sound check dolang na fitting unji la pute daga por bede nga posi lai boy hadak fitting na bet po apak le bang tame bang sound check chot po an ke aso bang ke damlong mom po posi chewang thunu dak lam the bang ke pu parting yang ke parting lab lo som si mi ma pi ma ko tane uni dia da posi non bang ke la lo si muni to ha ke impression son pi je Karbi festival abini bolongi doko bahada hagda pondet tu lag mangali only hala rock lo hala Bollywood singer tumhan ke bana phansi poncho dares a competition kakia teng jonel pen gewang tuman nang le kupima kacepati ni son jutang jupat pen cenglo an ke do pen aku tum Karbianglong pen kapre tum kilun ke kanya tum do tuman ke daksi do po tum ke ada ke tum Karbianglong singer tu an ke tum ke tanan na ke thia sound system na ke nang tagali musi tum joy muchal hai musi dah dia po kasi kacepati aso namung do an la jonel pen 35 jon di kiwangin kacepati ke dak lo except lata aning sam 4 PM apilo har dak rock band bang ke lancho the rest ke dak dia po lancho Dahil